نبونا هند پرتوکین قوناغین جداین خاندنی و هبونا هند کی ماسیان لآواهین هند خاندنگهن پارزگه ها دهو که ریوبرین پروردین سنوری پارزگه ها دهو که و ریوبرین خاندنگهان دیگل وزیر پروردی حکومت هرما کردستان کوم وکرنو تیدا افغازنده هات نگهاندن بو وزارتا پروردی و وزیر پروردی جی سوزا چاره کرنا هند آریشین واندان مینا دابین کرنا وان پرتوکین کو نبن لکوگهن پرتوکان سر داخازیت هندک ریوبرال هندک پروردین من قضا اگر هاتو هندک ماسیت دهبن او جی ما وان چند روزا دیگه نم او که ماسیت نبلند کردن بو وزارتی با اوی اگر که ماسیت دهبن بو بین چاره کردن افجار کتاب بنیان هر که ماسیت کدی اتفاق مان کرد لگل بریوبری گشتی و لگل بریوبرکان هر چی شو گرفته چانه بو هفته دهاتو با فایلک بو من بینن هول دادین اوی یاسار ڕێبدا ئەوەی ڕێنماییەکان ڕێگابدا ئێمە هەوڵ دەدەین بۆیان چارەسەر بکەین. مامۆستایان کولدەردورên bajarê Duhokê dewamê dikin û xwecihêwî cihî nebin gazindeya xwe ya neve guhastinê gehan de Wezîrê Perwerdê. Di demekê da kul destpêka sala nîya xandinê hind ji wan veguhastina xwe kir bû merc bû kirina dewamê. Lê piştî ku Wezîrê Perwerdê sûza hewla çareseriyê day اوان دست به دوام کیره و دنها دا چاوری بریارا وزارتا پروردینه الدی بریارای گود هر ندام خو از دیمه دو که دیگه شوا چرا سر کمو اوه هات دو که مگه خدا نا برسنگی و وقت جنابی یه راضیه بس با وجه کامدیر تربیه عام او دی چی بجیتن حتی ترین تخار اجتماعات خود کنه لسنور پارزگی ها Duhokê 1604 xandinge hene ku nêzî 26000 mamostayان dawamê lê dikin. Dinha da li ser kuya daxazî û gazindeyên xwe ew çaverên ku heftiya bihêd da hin daxaziyên wan bihên bi cihanîn ji bal wezareta perwerdê ve. Dilşad Hîmû NRT Duhok